ini kita ki white kilong kam kejur kedur jing waitlam ikba ngira lapani Shnong Mawpud hakini kindet singi te bangin tip khamsai ha bade bat kini kitiar tingi kwa ban kili na arbon samon yang uba lap ikini kitiar tingi kwa ban kili khamsai na phi menno phi lap ikini ban ha kanu ko po ba phi yo ikini kitiar kan te ba phi thu ikini kitiar te ikini kuai Ajisya kadeka jaka ba mud mesna ya ka building jong ka subsentat te kan ban dang yati thliew païa nila lap ikini kuai te na kaleng jong ha kwa man bu jikan mau namang ai ba ki de tiar ki ba nadu menbarim te nak kalian cuma apa ngasu kuabu kuai hi ban ngam kuai hi ban su pencet kai mo kuai hi ban bu ha kalau tarik filap iki tiar ban kalau teli kirim tiar ikini lala bah ka kla kendai tarik akos jong news nam aja pa mudah siapa te Asia ki dangdan hi kinar ki tunjanar ki balong kon kai kama itu itau syo te tangkini atli hi ba dang ibha na kaleng jonga kwa hi pan bu ni atli to piong ki don ki we ki kenjana le kon kai te kita pande ki don angtai ha subsentan ne Shnong ta ki don ki tiar mo te nomar Asia sani ki don ki kinong tam narjat te nakaliang jung itu pat te kila sino kai namar ba ki ngaru ngamda I mitu isu ya ka dur jo ka white ne isu itu ba hide ginar kai te nakaliang jung ngaru ngasu menin ka ba hi da pi la ban mo ban bu lang e kiru kai te se kan no hi ka jim to ai te mam le le te mentai ni tiar mul le kum no ke ka papi ini ideal di ngai siang subuh tambumban bu chicken mau story ne lese gide ki white ki ba isokya hi ban bu chicken mau mo. Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with the mission to empower the people, uphold the ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877.